Lo enibona ke laphana ke stage ke laphana bafowethu usminoff ke lwana bafowethu kulethi angeke ngisabingelela ke laphana bafowethu kodwa ke ngifisa ukuthi ke bafowethu ke nibuke nansi iperformance kaSminoff. USminoff laphana ke into ayenzile ubonile ukuthi uma ngabe lapha stage laphana ngenkathi ke perform abantu bathule. Wenza into ke laphana bafowethu evele yahlanyisa abantu wangena enkundleni washo ukuthi hayi angeke sidlale ogajeni thina abafana balokhu bashaya oddd bagibele laphana ke bangene ngaphakathi lapha stage bejabulisa abantu seyikhona nazi nezingane ziyamcabuza laphana ziyajabula lento ayenzile bafowethu uSminoff ke wenze ibukwayo ke laphana bafowethu emcimbini we-IFP ube artist nje laphana bafowethu eliveze okukhulu ukuzethemba ke laphana ukungena ngaphakathi enkundleni wabaleka nabafana bakhe esekhathele ke laphana nebhloko elimpentsha laphana bafowethu kodwa ke hayi washo ukuthi hayi mina ngeke ngihlulwe le nkundla lencane kakhulu le nkundla le mina ngaphekwa yicala naba abantu bamthinta laphana bafowethu uSminoff nje bafowethu wenze iperformance enhle kakhulu mina ngiyafisa ukuzwa uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Ake sidibane laphana kwi-comment section ngezuvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula uma ubona ke uSminoff enyusa izinga kanjena bafowethu ngoba khona ke impela ke cha impela ke lento yokuma laphana stage ayisebenzi uma ngabe uyoperforma emabhida siyabatshela nje nabanye abaculi bafowethu ayisebenzi ngena enkundleni ubaleke la njengenye ingane. Ake sidibane laphana ngezuvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba uma umusha ngiyacela wenza okulungile ugcine subscribe ugcine nebell ukuze uzothola ama notification njalo masiphosta ivideo entsha si channel siyabonga.